Brawddeg yr wythnos yw sut wyt ti heddiw a sut ydych chi heddiw? If you're speaking to one friend, you say, sut wyt ti? Evan, sut wyt ti heddiw? Dwi'n hapus. Gwych. Sut wyt ti heddiw? Dwi'n drist. Pam? Dwi wedi brifo. Helo, sut wyt ti'n teimlo? Dwi'n teimlo'n gyffrous. Pam? Achos dwi'n mynd i Wrexham heddiw. Hwyl! Sut yn ti'n teimlo? Dwi'n teimlo'n swyl. If you're speaking to more than one person, you say sut ydych chi. You also say sut ydych chi if you're speaking to a grown-up as a sign of respect. Dewch chi mewn. Sut ydych chi? Dwi'n iawn, diolch. Sut ydych chi? Rydyn ni y benedbyn. Rydyn ni bendigedig. Da iawn. Please gai pel. Ti'n gallu cael pel? Diolch. Brawddeg yr wythnos yw Sut wyt ti'n heddiw? A sut ydych chi heddiw?